Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidaya na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi. Rudy T. Ken Honeybee. Kadwada pa'y Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingkat daw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, good morning kada kayo amin. This is Ina D for Anya-aya. Dating bigat apuket agtudtudo. Kasta unay ti panagtudo na itarwar, kasta unay ti basana, but I was able to come and share my thoughts again. Dexy Thailand. Isuti muna ni Dexy Thailand today. Good morning. What a rainy day. Rainy days are here again. Kunana naimbagta. Ano deta? Diyan amin mangag, paiayayos ko ni Apo Engineer Daryl. Dati sounds, dati technical aspect, dati anya-aya. Grita man pa'y Apo, di gitay kanayon nga agdengdengag, kanayon nga agbuybuya. Iti deto'y live tayo, dito'y DZRL, RPN, DZRL, 639 kHz Batak, ito'y Batak City. Good morning kinka, Ildefonso Gutierrez. Di ba? Kumusta? Kumusta mat ni Dexy Thailand? Api nga ta, api didak inayaban, nga napan nakidaya idi Ravi E. Kumusta mo digite pakidaydayaan nyo? Kumusta mo digite agredredwar? MMSyo, tamok ti MMSyo akat, agparedwar kami matuno 15, tuno 15. Ana DJ Kwan, ana DJ Aldaw ti 15, sika, Jaja Bartilit. Wilma Romero is watching also. Good morning, Ina D. Kung konada. Itatan, congratulations kadigitay agredwar. Congratulations aglalo kideti alma mater mi nga MMSU Mariano Marcos State University. Good morning J2 Top, how are you? Today is it's a rainy day. It's a rainy day and I just can't. Ano, kumusta mo? Dita Manila si ka Jay. Ni Jay Tutup nga taga Medina Parado nga nakagugwapo nga very hunky and very buff. Ano ti sikretom aya si ka Jay Tutup ta nakapinpintas digiti kwam. Nakapinpintas digiti biceps kada triceps kada. Good morning. Why are you sad? Barbie is also watching from Nangalisan. Kumusta ta Nangalisan? Hansamot siguro nga agkukan. Hanmot siguro nga deti ay laylayos ditan. Apesad kasi ka J2 Top ibagaman Romel Arellano. Romel Arellano Malasarte is also watching. Agdengdengag kayo agbuyboy kay ti FB ni Ina D. But my program Anya-aya for DCRL RPN Radio Ronda 639 kHz. Di ba? Good morning. Nag-blooming kan madam ko na nakaslahang nga natuduan ko na Hello, Ina D. Shout out man sa mga staff ng SB. Inka isursur nga rudon. Apo, dagiti chismisa man. Ay, Apo. My dear Apo Sanggunyan Bayan, Ninoy Aquino.
is watching my FB Live and they are listening iti Anya Aya program aglalo kadagiti agkakagwapo agkapintas nga personnel and staff of the Sangguniang Bayan of Solsona. Iti dumay nga paset Sona del Sol. Kumusta ka Apo Joseph Delara ni Tata Mayor? Kumusta ka Kabsat Jong Delara as the Vice Mayor? Kumusta mo tigitay the winningest slate of the Delara team? Data ni Mang Ninoy, ni ni Apo Ganal, Apo Ganutisi, and the rest is history, di ba? Good morning Houston Greenlee. Kumusta kayo amin dito Solsona? Awan labas na. Di kita pada nga Marites. It's a rainy day. It's a rainy morning. Di ba? Iso nga agan-an nagkayo kadigita kat because when it rains, it pours. naglaan nga announcer at talagang literal because you know guys, when it rains, it pours. Apo Police, Gemma Albano Fernando de la Cruz, nagsarita kami kini Mami Mildred. No kano adda pauit na. Isen mo kano katawagan na kanto ni World Council Excellence Awards Ministry to Madam Dama. Good morning Houston Greenlee, my friend from there. My US Army friend. I-mention mo kano man ni Jenny. Sino? I would like to make a special mention. Data man lang dito taga Solsona na demanding daw una. Dito nga rodan ipagag mo. I would like to make a special mention agdengeg kayo buong Ilocos Norte, buong Pilipinas and buong world. Jenny Divina Gracia kunena. Ma'am Jenny Divina Gracia from the local government unit of Solsona. Ni Maria Yula AP is watching. Good morning. Valencia Garcia, Lani is also watching. Kumusta kayo? No kasi nga pinagtutudo, no kasi nga pinaglalami is naimas siya agsuset-set. Yung for the past days, iso nga medyo adan sa nga may nabubuong coughs and colds si Ina D. Pero apo kanayo na mulata nga vitamin C. Vitamin C. Marunggay everyday. Di ba? Marunggay. Inabraw nga marunggay everyday si kabala nga gagarin. Di ba? Naimas. Because it is very rich in vitamin C. Ano, di kita pa yan announce yung ayang nga taga Solsona. Ado, di kita pa yan announce dago. Kaya mga tabasaat. Kuna ni Apo Sangguniang Bayan ni Noy Aquino, paki-announce daw na magaganda lahat sila dito sa SB office. Naakaran da amin kinalapsat kon. My God, being beautiful is contagious. Kunan. Umayak tuman maminsan ag programa, tamakibatin kay tuman dita. Tak tuman nga agkwa Apo Ninoy ag live maminsan para kidete dati anya ayak dati Global Pinas TV. Te i-feature kayo man nga taga SB office no talagamot lang for you to be seen worldwide. Di ba ngam isagana yung no ko dati pag naganan pag meriendak nga na imas magustwak pa dati lipstick mo inay nagpintas dati pa naka-brush na dagitoy kiday mo ako na ni Balang Gagarin ay si Kabalang Gagarin of Balang's Gowns dita Bacarra Road mapanaman uyawunan ken dati blush on mo ko na napintas dati blush on ko kano even iti TV nga kasta dengdenggan nyo Apo dati anak-anakak nga ni Balang Gagarin. Diba? Pada nga Balang. Api nga tangamin nga timpanagan da ni Balang. Total package ti beauty inay ko na. Ala Apo Diyos ko. Agore kasi Kabalang Gagarin of Balang's Gowns. Hana nga valvalangan nga bigbigat. Kato no agik-ikis ni Ina Dim. Kaslalang te Korean star ko na. Yes, bukas wala nga mga boss officer of the day po ako ko na. Umay to man ag live dita.
Umay tuman ag-live nga rod dita Apo Ninoy, I will schedule. Alam ikok nga rod itaak to solsona nga ag-live ta. Denggen tayo man, intayo man denggen. Gaputan ni detoy Apo Ninoy Aquino nga min kat narigat nga magapgapagap at nakadadumat nga committee ti papapanan na. Sa man dumanon dita solsonan. Te i-feature kayo man amin. Pinapanan di gitay kwa nangangato nga opisyales dita solsona si Kaapo Ninoy ta si Kamet ti officer of the day tomorrow ko na. But still my dear Solsonians nga dati mat nga kuwak. My second home is Solsona. Tadad di gitay kakabagyak. Ag kakabagyak ken mga ayat kanya ken daddo mapay. Agdangdangag kayo, agbuybuya kayo, iti Anya Aya with Ina D. Bernabe Mariel from Canada. Diyos ko. From Canada. Very international. Good morning to you, Kabsat, kunana. Nipong Nanin from Thailand. Kita nyo mo, tiki na international star ko. Good morning, mother. Nagsapa nga pinag-ngaw-ngaw-ngaw mo, kunana. Anak ko ma. Valang gagarim, taga Solsona no kapuon ni inay ko na adakat gagarin dita Solsona mat sika balang. Mang Julart, Kagawa, Julart malapit and soon to be the barangay captain. No hanga barangay captain dati ti sarunok nga ipus for Sanggunyan bayan. Tumay anti-Reyna kundi kita amin mat itidingras. Bag agselselos da ngamin. Solsona lataman ti bagbaganan ko na. And the rest of the world. International beauty no ko inay ko na. Good morning Kasin Morada Papaya, Georgia Aquino, kadagiti amin, the Tristan Gabor, Seneca, ni ganan. Dati kaanakakpay nga Giant, ni Aubrey, kumusta mga ta, the Shenti, the Eileen, and the rest of the Aquinos, the Albanos, and the Aguilars. Kumusta kayo, Kamarites, bashers, commentators, haters, likers, daami nun. Good morning, kada kayo amin. Jasper Brian Godoy is also watching. Ay apo, puro greetings ti Anya Aya. Into naman madamdama kasakit ituloy ko man digitay kwa. Ituloy ko man digitay nagsasaritaan tayo iti previous days nga digitay. Nakaululaw tayo. Kan digiti no kasi nga pinagtutudo, it reminds me digiti nag-imas nga makan kan digiti man ganwat no kasi nga pinagtutudo nga inte aramidan, di ba? Iti pa nagsubli daytoy programa tayo nga mapanyo or Ryan ni Ina D together with Rolity kani Doc Hani adapay ni Lola Beshi adapay ni Uncle Rocky ni Lolo Rocky no daduma no handa nga aggaapa bareng ma-accommodate tayo iso da amin. Good morning kada kayo who just got in iti FB kundi iti agdangdangag agsublim to detoy Anya Aya with Ina D for some reminders from the technical department. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kaming iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamo po, nababay hindi pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti
limbag-anan tiriknak. Kas may nga natayanganin, akit ado iti saguban iti bagi nang nangro nati hypertension. Ngayon nakita kada iti tibikos, kada so iti nakapalagan, kaya nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, iti naminsan nga rabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling saed. Ngayon inusar ni misis ko gapo tanging matot dara na, ginurnurak gapo tanay boss. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo, iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cos. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Portion is brought to us by Doc Hanis Tibicos. Doc Hanis Tibicos, guys, your probiotics, prebiotics, and enzymes is still Kadagiti Drug Stores Association of the Philippines. Buy one, take one at one to. Mang Ninoy, gumatang ka ni. Ikang kanto, ibagam man, ta ilakwang ka. Da kayo nga tagasanggon yan, bayan, gumatang kayo probiotics yo. Ganutis is what yung ibuk da ka man MC ton September. Kunanan.
Dinakpayaban, mangninoy ni deti Arturo Ganiron kideti The Voice, kunana, The Voice of Santiago, Chile. Kunana, naglabsat ka ina aglalo no kastoy nga agtudtudo. Ala apo ni ang ganutisi. Naimas ti oong mother. Ibuk ka kumamet apo agem siton August 14 kunan Manika. Queen Manika nga anak ni Lingling ni Cleomata. Anak kulay na digito yung lipstick mo inay kunana. Agtal na ka man balang ibabain ka balang iti national radio mapanalukulukuan. Josie Ramos is also watching. Agdin dinamag ngamin kinalaing mo nga agemsi ko naman iti may nga etchosera nga miyembro iti LGBT iti kwa. Anaking kinan nyo yata mapandakpat pataltagan si kabalang gagarin puro daking ka LGBT. Pati ni dati pong nanin in the person of Brian Salapungol. Magustak kulay na kasladal. Kasladal ninay ko. Ay, amo Diyos ko. Nakamadmadi, ngam nakamaymayat, basta bebekiti, agsisin na nga talaga kat it gives me happiness. Magustuwa ko na agdin dinamag ngamin kinalaing mo nga agemsi ko naman ni Deti Manika nga kaanak nga taga Solsona. Nagbirbiro kayo itinaimas nga empanada dita Solsona. Ano na ganan in kay biruken deta Lingling sa empanada makita yu deta natayag nga babae nga nangisit isuno kwa Lingling natayag nga babae nga nangisit nga nakutong makita yu mo ni boy isu detay boy nga girl. Alaek man nga gundawang i-greet mo ni Cleomata ti happy birthday. Ni kinamkad lang, happy birthday, Cleomata. Kumusta ka Lingling? Manutawon nga tan Linglingon. Bumaka mo ni Lingling, ado digiti ipakpakat na nga rejuvenating set iti rupa na. Makabulan nga i-greet mo kuma kuna na apo makabulan. Di pa anak kong kunada digiti digiti nagdadakkel nga sponsor kon sindeta nga i-greet mo kunadan Saan wala ta makabulan nun? Okay, di pa nagsubli tayo itataapo, ipalagip ko mang kada kayo nga, pinagtutudo. Kano pinagtutudo? Wala kita, kapetay man. Kita inyo ati, di ba? Sino ti di umapal? Sino kuma? Ti da pagkapyan na, nga ti itang tanggwap na, deti rupa ni Apo Ferdinand E. Marcos, di ba? Ada rupa na. Hello, apo. Iso nga dati tinagbalin. In regalo na kanya, dati idinapana, di Malacanang. Ape sapsapulen nak si Kadexi. Ala, apo. Agna na giti mapanda, ibagbaga kanya manon. Asad ka dati yung kasla Arcos Solson nga kiday mo. Aside, kadati kasla Arcos Solsona nga kiday mo at iwem tay lipstick ni Vice Ganda mother ko na, ni Vice Kalay mother ko na, ni Brian Salapungol. Ala sige, bagyan da nga uyaw ni tata, di ba? Kumusta ka, Apo President Ferdinand E. Marcos? Ang kitain nyo matnin, di ba? Inikanak, idinapanak nag-pictorial di Malacanang during the inauguration. Ngamjak pala, ikikip ko pala, di kita pictures mita, kasanumat after the inauguration nga kastakat, nakadado mga picturean, iti tattaon, iso nga sakon tula iparuwar deto, deto nga kwang, deto la pa nagkapek ti pakagustok deto itatta. Good morning. Kada kayo amin. Hello Inay, we are watching on duty at Barangay Fortuna Marcos. Keep safe always Inay, loves you ko na. Wow, apay, di nakinyalan kasta Inay. Limited edition data si kabalang gagarin. Limited edition into Tikwa, into T Starbucks. Nil Benji de los Reyes, di ba? Medyo napatangak apo itikwa, napatangak ti nagtemplat kape iso nga naimasan naimas deto apo. Ay ana gana deto itultuloy kon dakay ngamin makakat awan pulos ti pagturturungan deto programa no dakay ti paglalay bansi ka Julius Lumabo kung balak gagarin mapanak ratelon. Aglalo makini deto pongnanin nga jak amo no pongnanin tinagan na nga kasakam nga taga Thailand. But still good morning. Ala apo. Nagbastos kan Dos Ballesteros. Ginupraan na deta iso nga naimas kunana. Bagtit ka aya kasano ko mga nga kinwa na deta kat
Fresh. Fresh na fresh. Franny Salvante Tabalba is watching. Apo ni Franny, dati na ima Steve. Panganan na. So ano kumita kayo, Franny ibagbagak market ko deta kwam. Deta panganan na, ita barangay Puruganan. No dahil ding ras, ag tricycle kayo, no da motor yo, madanon nyo because it's along the highway. Ni Franny Tabalba. Franny Salvante Tabalba isu na dete may nga kaiimasan nga lalaki nga agluto iti paksiw. Amin mas matiluto da Franny dita. Kunaman ni dati dos kinaukaw na takapem kunana kinaukaw na sino lang kaukaw kasi siya dito ita. When mamatinak nga fresh ka mader kas ka fresh mo unay ita nga bigbigat. Iso pa'y nakaimimas, ti mapan agketeketel, ti na fresh nga salsaluyot, na imas nga marmarunggay, anapay. Aglano no kasi nga deti, adda deti panapanateng mo no deti, uyok tayo, kadwan tayo guys, iti marunggay. Amoy adadamag ko, ije batak, amoy iti kaskasa ti do doktor, di da itata, ti do doktor itata, kanayon dang ibaga, kadagitinan nanang, aglalo kat, agdeng-dengge, adaman denggen, madengge amin nga bakit, lakay, oresin no madengge, di ba mang ninoy, paki-reserve September 23 MCE na di. I'll get to call you right after my programs today. Sika Queen Manika, tadi gito'y mapanyubambanaw, bawon nga panagem sikat ikwak, isurat kunto, tapno jak malipatan. Di ba? Kunada di giti do doktor ngamin because of malunggay, moringa, malagip ko, hanap mga doktor ng I believe, kas may isa nga naturopath practitioner, watching from Paranaque, Jedi Dancel. Hi, Jedi Dancel, one of the most handsome faces of the Dancels. George Pascual is watching. Ti kunada nga kas sa timarunggay apo, napintas nga agas kwati resistensya. It will boost and it will build stamina, your power to resist against diseases. Kasi nakapinpintas ti marunggay, it is already one of the halamang gamot nga ikuko iti DOH deta because of its high potassium and mineral content. Marami sang vitamin C and vitamins pa na iba. Vitamin B complex. So nga, naimas deta. Hello, baby Brian. Miss you so much. Api ni Brian sa lapungol itat time. Isa ni working iti LGU iti kwa no nag-flightan napan ka din. Inatan ituloy ko man sakbay nga ag commercial break adamali ibang ibkok kada kay nga tip. Agdalos kay ngamin oriente man agdaldalos digiti lata. Tadatay ngamin ket adabasit dete panagukukon tayo ngamin, no? Ape, agukukon tayo tila, lata kada bote na ginuman ka empelet kada gin yan ta, lilikodan ti balayo. Dapat, ikatan nyo di jay. Numat adabalak yung nga mangilako, kidi kita lata yo, itaubyo, tap na awampag, pagkuan di jay danom. Pagkuan ti danom, nga maurnong, santo iso ti paganakan, di gito'y kuwa, di gito'y deng-dengge, nga barbarians, iti mosquito. Di ba? Mapanyo dalusan di kita aluludyo. Kasi agjepe nga agkwa, agistay di kita agistagnant iti water. Cleanliness lata. Cleanliness is next to healthiness and godliness. Di ba? Kana karigrigat itattatikwa, nakarigrigat itattati agsaksakit. At anan, naganate ko na akon, narigat agsakit, abusta, nakangato dolyar nakababati peso nakangato aming nga magagatang imagine ninanang ko ti 5 gasot ti lamagatang nakit kwa tinapa natengken digite kon condiments at hanga mabalin mga mapukaw iti digite pagpapaimas nga soy bawang lasuna nembag lang iso adda nembag lang DJ pias mitinal daw kung kasi daen ken mapangko bawang-bawangan adati na braw nga marunggay nembag ta adot sa luyot. Iso nga nakarigrigat guys ti biag itata. Iso nga
Ampi nga si Mangpot ni Jaber, awang pa ni Jaber. Ay, wala pa si Jaber. Ampi nga tanga dati may isang engineer mi kakwa. But still, I will continue my my program ng baglaki din dati may isang engineer in the person of Daryl. Engineer Daryl. Iso nga, datayo amin guys, dapat akit kitain tayo ti health tayo, tanarigat ti agsakit. Aglalo kat, dati pala ti pandemic, agrarana, dati kasla, sakit pa'y nga, ganan. Nga dati kasla, luptak ka, DJ kasla chicken pox, kung kuna na nga, pakabukbungan ni nanang ko. Grabe. Ituloy tayo tumanan, iti kwa. Ituloy tayo pa ilang ti agsarsarita. After that, nga kwa. After that, manin nga. Commercial, series of commercial break. Agsublikam to. Dito pa ang anya ayawid inadi. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At dahil tibot-bot po na, at tibot pag-alas ko. Ako tinitilak na iminikap ko. Mga nito, kayo na rekititi ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bot-bot ipusunan. And very active pa rin. Hindi nga makapangon. Agigita, tapos simatala, aglulalakan, hanga mga puti. Hindi lang tikititi ko. Kasi na ako, very active pa kan. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak din. Yang kasi na po medyo adalit pasite. Kaya lang na kikiligos ni Dr. Ali Tama. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika,
by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Isudeta apo, ti commercial. Right after the commercial break, deta manan, kunana. Mamati ak kadeta nga marunggay, iso nga tay mulami, jak pay makita ti ubutnan, ta masigod nga alaen ti karuban, maagasan na pay ti bisin. Agpepay sudeta, kitaan nyo nga min ti efficacy na. Try to log in, kitaan nyo, yan ta Google yo, kitaan nyo iti nutritional content, nutrient content iti marunggay. Mapantay lalangin ti marunggay ngem deto kat may nga sikreto iti Ilocanos nga napigsa ti kwa tayo, napigsa iti resistensya tayo to resist against diseases kunana. Diba? Ma'am Mary Jane Apostol Marcos nga may samot nga nalapsat ken kanayon nga agsida marunggay. Faith Kalamaan Fariñas nga kanayon met nga agpungpungtot. Dito met Faith Kalamaan Fariñas. Amin nga agbubuhay ti live ko. Hangkay man nga agpungpungtot. Ngam kasano amin nga agpungtot ni Faith Kalamaan Fariñas. Ket pada met ngamin di kita daduma nga narigat nga masingir. Diba? Ni Faith Kalamaan Fariñas. Dati kababa nangan. Ni Faith no kasapulan nyo ti umutang. Iti dakkel, basit, wenno medyo lang. Adadtoy apo nga agbuybuyan ni Faith Kalamaan Fariñas. Dati asawa ni Flory nga nakagugwapo nga still my crush. Apo, naisegway ko pa ilaang ni Florimel Fariñas. Good morning, hanggang mamay si Faith Kalamaan Fariñas kada kami nga dinaamot agbayad. Datan ko, Ryan De La Cruz is also watching. Hi Ryan De La Cruz. May samot dito nga nagwapo nga awang kanupela jowa na nga taga Peralta. Kuna ni Apo Sanggunyan Ninoy, thank you for batting and thank you for the reaction nyo. Kuna na nga kasta, ti marunggay, pagagas anong kunada. Isa pra sa tilada, digiti ubramo ti Pilipino na daduma. Digiti ibagbagada nga superstitious belief nga ti marunggay no isapras-saprat mo tay naan-annungan kunada. Naan-annungan, naglingot tinalamiis, naglingot iti pidit-pidit na nalamiis. Bigla nga nagkapsot. Digiti superstitious belief tayo. Ngano sa prasapratam, kaya ko pwede ipaangot mo di bulong na ano makarecover mabang-aran. Ngam di pa nang sa prasaprat mo, Mang Ninoy, kinijay, kat syempre ako makwa, mariingan, di tao nga nag-collapse. At isa prasaprat mo masaktan, aglalo, makariing, agas niya anong, no isa prat mo di si bubukil nga kayo na. DJ man ti imalom takitam man tadigid agtartaray data agin kukul. Ay apo aya. Julius Passes Batulayan. Julius ngam iti FB na Julius kunana. Isusublitay man apo. Isublitay man ngamin iti dati kat amin nga pagkapsutan ngamin ti sistema tayo. Ori awam doktor nga mangibagbaga. Kita nyo tiba bakit idi? Kita nyo dakwa, kita nyo da Moises, kada dakwa, King Arthur. Di kita nagkakaunang nga tattao. Tisid sila, di kita marunggay. Nagsidada pa ino ko, agsala, da pa iti parya aso, kasjay. Di ba? Di kita agketel kay ti salsaluyot, sa kamutig, pakpako, digit jay ngamin hanga may ikanti fertilizer. Digit jay no ka digit natural nga wagas kan agas, di ba? Adapay may isang madlaw ko tibagi. For the past weeks, for the past years ko nakidi ni ina diket ana na ganan. I suffered a lot from pain. Nasakit dito yung likod ko. Dito yung paglikodan na. Itatan, whenever
nga agkwaak, ipapailot ko, talagang nga nasakit, di gito'y kuno kwa, the back pain ko, jak amo no, dati bakit pa naglakay kuno kwa, iso nga, ikuna no kwa, dati likod ko, si ka Julius Pasis Batulayan, itatan, na-realize ko, nga deto'y gayam ko, nga deto'y gayam pagididdaak, is, kasa nag-islant, banking, hello, good morning, Mila. Hi, manang Mila Valenzuela Chavez. Good morning kada kayo amin. Banking gayam. Itatan, DJ kinabangking na, agsakit deto'y likod ko. Agsakit deto'y likod ko, guys. Iso nga ko na akasta, idi last week, inikat ko man dete kwa, dete foam na. Inikat ko, dete foam, dete pagididdaak. Amoy napasamak, kasla mailot na. Di ba? Good morning, Sir Alan Balalio Galisinaw. Good morning, anak, watching you. Kanana. Apa, ana, jay, napan mo tinaray nga, kinettel ta igid kalsada baresbes idi. Idi isardeng mo kunam, saka napan nagkentel. Ano yon? Kasinsin, adangay na pinsan, napangkam nagpasyar kada Sir Roy Pandarawan, before nga commercial break, Sir Roy Pandarawan, napang kami paspasyar, di bares bus, yan da dos Ballesteros. Idi agawid kami, speaking dati aside ka di kita'y natural, di kita'y dati nga makikita nga ganan, vegetables, kada herbs, iti luglugar tayo, at da dati kinatil ko, di jaykat, anak nagan na ngaminan. Diba? Kasinsinti ko di jay, iti kabatiti, saysayot. Saysayot ko nana. Nga naimas nga, maabraw. Kasinsinti kabatiti. Di jay nga talaga ti pagalanda ti lufa. Hanga lupa lufa. Pauline Kayin Arellano is watching. Mami Mabel Rubio is also watching. Kumusta kayo amin? And then, Jam Ballesteros is also watching. Itatan, ituloy ko. Naimas DJ, saysayot ko na. Tabaw-tabaw ko na ti daduma. Itimat daduma nga kasta, DJ datay lufa ko na, datay pangalan, datay nangina nga pag-is-iso, nga mapanda ilalako dita Robinsons kada SM. Sabi ni Sir Alan Balalio Galisinaw, good morning, sir. Banking and finance ko natay no ko sir no banking tay idam. Yes, datay nga bebeki. Banking and finance isumot lang nga sa banking ag sakit-sakit no katilikod ko. Queen Rofel is also watching. I believe this is your day off. Queen Rofel tay gayem ko. TBFF ko nga nakaan-anos ever since the world began. Very naka-responsable iti obrana ore ko mahanga ag gubobra ni Queen Rofelon at agpen-pension moton kanakadado kwartanan di pa mapan Amerika ko na kaya na. And to all the maths employees, Nixon Pating is also watching. Sir Elmer Emerito Edra from Vancouver, Canada is also watching. May Angeline Agdigos is also watching. Tabaw-tabaw ko nada. Da kami mat, kasinsinti, na ganan. Tay na imas, tay bagbaga kita tayo, kabatiti. Jay ka Juliana is also watching. Ala guys, that this will be, ti pa nagsubli tayo, it will be the last, haan pa'y lagayam. The third leg of our show, anya aya. So, agsublin to manen, kalpasan, dagito yung reminders. Agsublin to ni Ina D4, anya aya. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone,
Siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, news stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na paralyzed iti bagi. Although ada iti recovery iti imbabayan ti panag-usap iti because alalisto iti panag-recover iti bagi mga pagnakon ken kasman ganyo pimpintas iti speech ko nagsubli apo iti normal nga panagsalita ken kastameten pimpintas pa iti circulation iti bagi idi na atake ak nagkaroon nag iti nervyos every time adda natay sumken madiarik na gapot iti ata ko mistro ko manen ken babaen iti parusar ko iti tibikos nekat DJ anxiety nekat ti insomnia ken iti over fatigue isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimbisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunot tayo tibikos the best. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Yes, agsubsubli tayo for Anya Aya. Kat this portion is brought to us by our DSAP, the Drugstores Association of the Philippines, dispensing our probiotics, our product.
Doc Hanis TV ko. Sabi ni Queen Rofel, off ko Monday and Tuesday, mamang, pasok na ako today for another Wednesday, Sunday, bakbakan. Miss you and see you. Ingat kayo, regards to Gary and to all our kiddos. Ituloy ko, Drugstores Association of the Philippines dispensing our product. This is our probiotics. Is still iso mang papapig sa kanyak dati apo. Every day, I love you. Doc Hanis TV cause buy one take one at 1-2. Iti amin nga drugstores tayo nga ni aminan nga drugstores iti Pilipinas and kat adanton Doc Hanis TV cause na your probiotics, prebiotics and enzymes is strengthening your immune system. Ayan. And so guys, meron din tayong mga the generics pharmacy sa Area 1 and Area 2, iti Metro Manila, noon kay gumatang iti Doc Hanis TV cos. Diba? I believe this will be our last, the last minutes of our show for today. Iso nga, ati Anya Aya will always be there. Aglalo kat kadwa tayo iti NGT Health and Wellness, nga mangikas ka sa kadigiti medical missions ni Doc Hani, kay ni Sir Roliti, kandigiti aming nga personnel and staff of NGT Health and Wellness. Good morning, Stevenson Moreno Awalin. Kadwa tayo nga kanayon ti Doc Hanis TV because to strengthen our immune system. Kunana. Iso nga kada kayo amin nga nagdengeg, nagbuya, iti FB Live tayo guys. Thank you so much for watching. Thank you very much for listening. At datayo pa lang ditoy DZRL 639 kHz Radio Ronda Batak City. Dito ni Ina di bringing positivities, bringing hope. Lahat-lahat. And I hope I'll get to see you every day. Napintas laki di iti panawen, bagbagi tayo with God's blessings always. Iti technical department, thank you so much, Daryl. And I'll get to wait also for the arrival of Jaber later on. Dagiti technical engineers, iti RP and DCRL, dagiti security guards tayo, Sir Joel iti admin, kani Apo Rod Sadjan for being our very sweet and generous station manager. Daytoy ni Ina D4, Anya Aya, ingat kayo dyan sa mga uuwi sa kanilang bahay, mag-ingat kayo because it is very slippery, aglalo na digitay naganan, digitay ka aramid, nakatadupay lang, di da ko maikatan, di kita naibamba ng di nga bato, di da ko i-clearan, di kita nga naganan, daldalan. So nga, uso-uso, di kita, mais-islay, yada yun apo Diyos. Be careful with your health, be healthy, and ingat-ingat kayo lagi. This is Ina D4, Anya Aya, bye for now guys. Thank you so much for listening and watching. Good days ahead of us. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Hanis Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Hanis Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Hanis Tibicus, Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung TV cos tinadas ko ti nagtumar nariknak apo nga mayat napintas ti panagwa ti bagik hanlang dito sakit ti buksit dapay sakit ti apro bato ti apro nagsardeng ti palagsaksakit na tapos
Pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol, bimaba, nagnormal apo. Iso nga, da kayo apo, padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos. Napintas apo. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tiboksit ko. Dito ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktoren. Nung awamot lata. Usar kidi ko serkot ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanahin to di CRL ni doktora. Tibicos. Iso nga ko nakide, tumanod na kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti Tibicos. Di ko la sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti Tibicos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award.
Anya aya. Anya aya. Anya aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya aya. Anya aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya aya. Anya aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso umay kayo ang kaarubat at enggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutwen da inadi. Ruliti ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingna ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang.